Day 1 try makeup convocation handmade. Yang penting base eye foundation tahan daripada you duduk day 1 sampai you ambil photoshoot. Berpeluh, panas, terik, tak kisah. Janji flawless. Cantik tak cantik tu I tak tahu, kita buat je. Kulit you berminyak, berjerawat, kusam, tolong tengok video ni. Makeup yang I pakai ada dalam ni. Jom kita mula. Kita skin prep dulu. Kita pakai concealer. Perlu ke? Tapi ada parut. Tak payahlah, kita pakai cushion je kot. The best ever cushion foundation. Actually, aku ni dah kena kontang babe. Dan I dab dulu dekat tempat gelap-gelap ni. Oh my god. Kenapa perlu concealer wak? Kalau cushion foundation pun dah boleh cover I punya dark spot. I dab-dab sikit dulu. Sebab dia lagi ringan and coverage dia little. Finishing tu dia lagi glowing and matte. Sebab kita pergi kat day 1 dari pagi sampai malam. Petang dah kena ambil gambar awal tengah panas. Tak nak lah peci-peci, crack-crack dekat muka. Because lah kita nak stay flawless the whole day kan. Nak ambil gambar dengan fans-fans. Lah tiba. Tak ada gurau je. It's the start of the best, okay? I trust the layer of this foundation sebab dia tak nampak crack langsung. I punya parut-parut semua hilang begitu saja. Typhoria, I pakai code 02. Yang penting kening kena on point dulu, kita lukis. Eyeshadow for eye look. Sebelum terus ke eyeshadow, kita baking dulu. Bawah mata ni. Akhirnya kita dah pakai eyeliner pula ya. Perlahan gitu. Macam-macam kita pakai color brown, kita pakai color pink-pink. Cheekbone sikit, kita tambah bronzer. Cuma kod 02 Aurora and kita layer. Matte sangat. Lip gloss code 001. Cantik dia. Done! Finally, this is my makeup look. I tambah blusher pink sikit bagi pupa. So, what do you think? Pakai foundation apa? Cushion foundation je. Dah boleh lock makeup you sampai pagi ke malam ya. Kau makeup kena pupa baru nampak dalam kamera ya.